wenda ntabwo wabyizera, gusa hari umuntu wasefuye imyaka 68 atarekera. Ubyumvishe akumva ari nk'ibintu bidashoboka. Gusa umugabo witwa Charles Osborne byamubayeho. Ahangaha byari mu 1922 aho Charles Osborne yari ari mu murima we muri Iowa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuga ko ibi ngibi biba kigiye yarimo arapima ibiro by'ingurube hanyuma agatangira kugenda atsefura. Mbere na mbere byafashwe nk'ibintu bisanzwe kuko nyine gutsepfura ni ibintu bisanzwe dusanzwe tumenyereye nk'abantu. Gusa igitandukanye ni uko abantu bo iyo bibaye bimara iminota mike cyane bikarangira. Gusa Charles we ntabwo yigeze arekera gutsepfura. Iminsi yagiye icaho, ibyumweru, amezi, ndetse binde bigira imyaka myinshi agitsepfura. Abaganga bagerageje buri kimwe gusa na kimwe byatanze kuko uyu muntu yakomeje gutsepfura. Charles yavuze ko byamayeho igihe kinini kandi bitarangira, ndetse rimwe na rimwe bikaba inshuro nyinshi. None nakwibaza ngo rero ubwo yabaye hate niba yarahoraga atsepfura. Hano hantu hari ikintu gitangaje cy'uburyo Charles yize uburyo bwo kubana nabyo. Yize uburyo bwose bushoboka bw'uko yarya, akanywa, agasinzira, agakora ndetse akavugana n'abandi bantu, kandi n'ubundi arimo aratsepfura. Nuwumva yuko yari arwaye cyangwa se ngo aba ari mu buriri, ahubwo akomeje gukora imirimo yose yo mu buzima bwe, arashaka anagira n'umuryango kandi agikora ibyo ngibyo. Gusa imyaka 68 ishize ibi ngibi byararekeye. Hanyuma mu 1990 Charles Osborne yongera asubira nk'uko yari ameze kera mbere y'1922 ataratsepfura. Iki gihe yari afite imyaka 96. Gusa nyine yaje kwitaba Imana hashize umwaka umwe gusa. Ibi ngibi bikaba binamugira umuntu wa mbere ku isi witsamuye nako watsepfuye inshuro nyinshi. Niba ugiye wibaza aho biva, reba video twagukoreye, ese wakibaza uburyo gutsepfura bibaho ndetse n'ikibitera, byose biri kuri channel yacu twitwa iFabrics. Mwakoze.